Damnan di kay abah di kawat. Kaplung kaya ate bahlon di rawang tengka. Jara walun ampun ngulag kay ampun no sana. Sudarlun, seorang wanita mengalami patah kaki kanan setelah diinjak gajah di Gampung Masjid Amut, Kecamatan Gelumpang 3 Pidi, Sabtu 26 September 2020. Wanita itu bernama Tarbiah, 50 tahun, warga Gampung Tupah Jelatan. Hingga Senin 28 September 2020 masih dirawat di ruang ICU RSUD Tengku Abdullah Syafi'i, Berenun. Tarbiah menjalani perawatan medis dengan ditemani Nurul Akmal, 22 tahun, anak ketiga dan saudaranya. Peristiwa tersebut terjadi saat korban pulang dari kebun mengendarai sepeda motor. Sepeda motor yang dikendarai Tarbiah jatuh akibat terkejut melihat kawanan gajah yang melintas di jalan. Saat itulah kaki Tarbiah diinjak gajah. Dalam kondisi panik, ia pun berteriak meminta tolong dan seraya mengusir gajah agar tidak mengganggunya. Alhasil kawanan gajah pergi meninggalkan Tarbiah dengan kaki berlumuran darah dan kondisi ketakutan. Rumah di kay damnan di kay abah di kawat. Kaplung kaya ate bahlon di rawang tengka. Jara walun ampun ngulag kay ampun no sana. Ada uang. Nhà mẹ vợ dài vợ. Ngoài ra bị bên đó thì Hả? cứ bỏ đi cơ. Tôi Nah, liếng anh đi lâu năm buổi hai, nhà anh đâu mà. mau pada hai. Dari Sigli, Muhammad Nazar, Serambion TV. Di hati.